Pamiarsa Kute miwah Tuban ring Kecamatan Kute kantos makin durung medui tempat pengolahan sampah reuse recycle TPS 3R. Maka kali widangan inucap sampun ngajuang genah pewangunan ring ungkur setre Padang Seni. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Wayan Puja Matutang indika inucap. Manut dane pewangunan TPS 3R nenten wantah ngenenin indik pewangunan fisik. Nanging sani kabuatang pisan, indik kasumekenan miwah kasiagayan manajemen. Sane mantama ring TPS 3R inggih punika pemilihan sane nyarengang krama nenten pemulung. Kasumekenan miwah kasiagayan manajemen dahat kautamayang, tapi malih genah TPS 3R sane kaajuang nampek sareng hutan mangrove, sane kajejehin, side ngaunang palemahan inucap. Punika mawinan muatang seselah pinih becik, mangda nenten wenten luwu sane nyemerin citra pariwisata. Yening kramane sampun serahina ngemargiang pemilahan mejanten nampenin lu puniki sayandangan. Pemerintah Kabupaten Badung sujatin nyane sampun modue pikayunan untuk ngawigunayang widangan ring ungkur setre Padang Seni. Hingga punika tempat pengelolaan sampah sepisanan tata cara nampenin lu ring Kelurahan Kute lan Tuban. Sane ngawinang lu Kute miwah Tuban ring galah pungkuran rawe mangkin kapupulang ring TPST. Parwata Bali Pos nguningayang.